Wala po ka, kabsat na po 0 frame per second, so. Yung sa Raymond Kawayan. Meron na lang, fetching video stream. Kung na naman na. Barbaring kaya na tayo Fetching. tan. Oy. Napunto. Ito frame per second. Awan. Anyway, may sabi po nga sunata ti sagot mi kata kayo bayating kay panagor-uray dito Facebook Live me. Okay, here's something from Bobby Gutierrez. Ay unahin na yaday tuwin mo puso ken kararwak man ti sidudo ko adi pen nila day na ken nagnuan to jakman lami peksa tigurak anak palaus amang kadpayan na siya tegbabaan barung emdaanin awan pa'y asawa lakay ako na ng madandanaga jaksan maramanan ti grasya ni ayan-ayat jakat pagbasulan nukas kat ibaga gagangay ti baru-baru ang nagpaan di pa'y laag dadal bilang uyawan na di pa'y laag kurad tay babae ang madikaniyak amang kadpayan na siya tegbabaan barung emdaanan awan pa'y asawa lakay ako na ng madandanaganap jaksan maramanan ti grasya ni ayan-ayat jakat pagbasulan nukas tat ibaga gagangay ti baru-baru nga nagpaan di pa'y laag bedal bilang uyawan na di pa'y laag kurad tay babae ang madikaniyak di pa'y laag kurad tay babae ang madikaniyak aja original man langan balo nga pati pagisir kamon kay may ama dito ini aji dati nga kwata nga internet ta and when agluk-luk ko ti live me kung ani kabsat nga Jan Buraga once again abay na po kawamutan kaasid na madalo tayo buya kanya apay ti aramin ka may amot di aramin jay ditoy natalay page ti aramin naimbang nga malam yung idol para kasi manjay kantang agbabakad para kinitatay ko kumang agbabakad ano ay agpuko kung ni Yoli Manipon ayan 0 frame per second The King Philip tinagana ko na naman naimbang nga aldo yung mga idol Lodi request ko tayo kantang dahi din na ng death anniversary gamin dahi din nagawa na yun namin Agyaman mga idol more power Arman Felipe dito yung kabatuan Isabela kung naman ni Johnny Orpilla kablawag ni Bagat nga iso ni Jackie Orpilla kanibayaw ko nga Romy incognito dito ay Polay Luna Jeman si Seaweed from Royce Isabela from Henry de la Cruz ng paggamlan mo Tito June kan brother JM kablaawak man dagiti padak nga busy nga biweti for decade dual live 98.5 IFM from Rubilin Pascua. Okay nga Rod, once again this program ati pa-premyo tayo iti
Search for Ilocano Idols Apo the Trip for 2 to Malaysia is being brought to you by Pacific Star International Recruitment Agency. Employment Agency ko na nagayam with POEA license number 234-LB-110518-R. Kan syempre no kay no kanta ti mapan apo sa Jaya Malaysia ko it's Saudi or Jordan at ti apo ti Pacific Star International. Ayan. Nga masarakan na po sa Alicia Isabella Branch, room 201, second floor, DVC Building, Maharlika Highway, Alicia. Asango apo iti, Our Lady of Atocha. For inquiries, 078-323-3344 with no 0918-808-0188. Awang nga talaga ti internet kakaasid naman ako. Bid on 0 frame per second na sunan eh. Ikwamlatan, i-copy paste mo di volta data ni barbaring no makangagdan. Jay. Ajay live iti kwa. Kaya on di kanyatan. Kaya ang pala nakakwata mat ni naka-record mo dito ni. Naka-record. So di jila tati alamon balong. Oh. Okay, ang arod. Copy. I-share. I-share mo lang tati jay voltan. Right pause. Right pause. Masapol ko tinasahista Jak makadumog Jak makatalna Dagita likes It dependa kung atay masahista Sa nirugian Apinisil-pisil tisaka Inikat na't sapin kon tay masahista Pinag-rito-rito aging gaabaga Inay-ayam nagsamit tenday ti masahista Tajak neten makatugaw ken makapangan Kinagkatawaan na daytoy masahista Kasta kanugayam no adadamo ka Idi kwan na iturog ko iti ut-ut na Di makaputa Awanin day masahista Ay nagawigan ay masahista Mayat metrik na kung nakaginawa Ay ngem apay awan karganan tuy karpet Worried ang amin na umag-internet na datan ni Amuklat Ginundawayan at to'y masahista Ay awanan ay masahista Awan met karganahan daytoy karpeta Awanan ay masahista Awan met karganahan daytoy karpeta
Okay, karo pa iti oras 15 minutos kalpasan iti alauna iti malem.